اطمینان دارم که مسابقه امروزه در سطح بلند تشکیلی برگزار می‌گردد و به گسترش منبع طرز حیات سالم، رشد ورزش کشور از جمله جودو، دریافت ورزشگران جوان و آینده‌دار و بالاروی منبع شرف ورزش تاجیکستان صاحب اختیار مساعدت می‌نماید. I believe through sport and competition you all will send a strong message of peace, harmony and friendship to the world. In conclusion, I once again would like to warmly welcome distinguished delegations to Dushanbe and wish all athletes best of luck and success. با همه شما مهمانان گرامی، буду боши фарабаш дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри зебои Душанбе ва ба иштироккунандагони мусобиқа барору комёбӣ орзу менамоям.